kum shibanta bankan mau ya kasngi ka baka Citizenship Amendment Bill kala yo jimanjur na kayeng dorbar thawan jungkari bat kala long sundon ka Citizenship Amendment Act hakasni thoding ka North East Students Organization NESO kala rakhe ya kani kasngi kum ka Black Day habaro kawai ka than Shatei Lam Mihngi jongkari India. NESO kabakan thup ya kisang bhalang ba pher jong ka than Shatei Lam Mihngi kabakan thup ya ka Khasi Students Union, All Assam Students Union, Naga Students Federation, Mizo Ziralai Paul, Tripura Students Federation, All Manipur Students Union, Garu Students Union, but all Arunachal Pradesh Students Union kila rakhe ya ka Black Day kum kadak ban pyrshah ya ka jingpenlong an jubor ka sarkar pedeng ya ka CAB wat haba ki jalla bat ki pat ba ka than Shatei Lam Mihngi ki pyrshah jur ya ka Citizenship Amendment Bill. Hakani kasngi ki khot jong ka KSU kilalaj banwa ikijing tho hakaleng ki jaka jong ka nong ba shalom bat ban pensawa ya ka sur jong ka jingyai beteng ban pyrshah jur ya ka CAA hadu menta. Ki khot ka KSU kilalaj wa ikijing tho ne ki bana hakandai lat mot pran bat hakaleng ki jaka bat wat haki district ba pher jong ka jalla. Kibor penyak district bat kipulit kila penjur ya kejing pahara hakaleng ki jaka ban penti kena bakani kejing penlong ke KSU ya ka Black Day kan emmi kanu kejing huri hura kaban kata ya ka syongsuk syongsai. We won! We won! The KSU come to Aili! Come to Aili! Come to Aili! Modi! Down, down! Amit Shah! Down, down! Mat Seberang! Mat Seberang! Hakani kasngi kinuyalam ka KSU Southwest Khasi Hills kila penlong ya kejingya rally hayo mau kerwan hakaba bunut kilawan banya simbenta ban pyrshah jur ya ka CAA bat bandawa badai ban pentrekam no ya ka ILP hakajalla bat ban penrung no ya ka ktin khasi haka 8 schedule jongkariti sinchar kari. Hade maladap penlong ya kini kejingya rally kinuyalam seng halang kila thangru ikiting shop jong menteri rang badu kari Narendra Modi bat menteri ke sarkar pedeng Amit Shah ha inspection bungalow jong ke PWD mau kerwan. Ia paret iakhih na keberta banyo ia ka jingyada na keberta ya kalau mencuki. Kejengkeli kawan hangi beta lah tu ikoi ni empanong kum kinong iakhih kumbala jang po Manipur. Kamne kejengkeli tanah keberta samla senrang kamne kejengkeli na keberta samla kete. Mereka ni kejengkeli na keberta ya away no sesong jogari kasih cetia garo bagian ya ka jengkeli na keberta baniada na ka jingwarung ketrap kiwe kiber kibere kibrio kibebe kitrajala.